Доробия Харстабыла национальный проект чарчитинен Нюрбол угар. КамАЗ массына базатыгар таңылыбыт көһөсулжар медицинский комплекс ананан келле. Бу комплекс анал үсәтсегінан жону көрергәні гылға бұрдабанянан толыры хачылыбыт. Холбыра манна экігі түйерер харак қан давлениятын кәмедир аппараттар, суғал анализ оңырыр анализатордар онна дойгүйса бұрдабания бар. Передвижной медицинский комплекс на базе КамАЗа. Бигуллана бу хаңажыллаға бадарып күрдік 90 тупыппыт. Бу национальный проект чарчитнен здравоохранения, проект чарчитнен ылылыбыт оборудование КамАЗ массыната. Бу манна улан биһиге диспансеризация, профилактический медосмотр оңорорга аналлах. Ден холобор ырахсатар труднодоступный ден аттах нехелектерге медицинский осмотр, профилактический осмотр оңорорга аналлах массына. Холобора туға бұрдабанянан қачылылары? КамАЗ массынаға үс атсектах, олада үс арас специалист үлелен хеп одновременно. Ол күрдік специальное медицинское оборудование алақ, диспансеризация бастығы этапын оңырорға. Ол күрдік оттон ЭКГ аппарат, хан, харах давлениятын кәмеддир аппараттар, оннаттон анализ экспресс оңырар анализатордар емевалар. Оннаттон эбийтин бұғылға улус жағалтатын бирге үлетин сағалатывыд. Бұл КамАЗ передвижной комплексы эби медицинской оборудованиянан хачергаден. То дете канаттан ырах нелейке бардақ бұтына полный комплекс обследования оңырар күрдік. Бұлан бұғытынан маммографический аппарат, онна УЗИ аппараттен, оннаттан устук эме анализтер оңырарга экспресс тестирование оңырарга денеме бұлан мұт бар. Манна барыта үсәтсекке үс специалист бир кемне нәһленияға диспансеризация, онна профилактическая сыллах осмотрдар оңырыр кықтақ. Оп сайынан ұлан әттәққа Доробия Харстабыла национальный проект Нюрбол уғығар. Аспедеке тағынша сүрбе бір сылға сетихлақты күлеләді. Капитальный ремонт лечебного корпуса хирургии оңғолда тұрар, оныты бұйыл әме халғанар. Эбейтен дополнительно медицинское оборудование мекелбеті оп сайты суммада білген 39 миллионтан тақса болды оборудование хирургическое отделениеға, оны поликлиникаға, ФГДС аппараттар, УЗИ аппарат, оны наркозно-дыхательный, оны датын аппаратуралар келілер, оны опсайынан рентгенологическое оборудование хаңаттан қатшылынны бұд. Ол күрдік ФЛГ аппарат переносной, стационарный аппарат установкаламыды поликлиникаға, оны бұл 90 рентген аппарат тұрықтақ хирургическое отделениеға. Оннан бұйыл әме әбі первично-сосудистое отделение әме бұл национальный проект чарчитнен переоснащение барықтақ. Аспыт Султымектен Итабиги Республика Батыгар барыта 10 Тулуска. Доробия Харстабыла национальный проектынан маннык толору медицинское оборудованиянан качылыбыт КамАЗтар анамыттара. Бир КамАЗ Нюрбол угар тексен келен турар. Келер неделеттен кейінтен тәйітші рах малгай кустатыгарсыдар нәхлектерінен бұл комплекс айынныға. Күнне Антонова Эдуард Васильев, Саха телевидениеде, Нюрба.